Ha kajing kenmau ya kasngi jong kajing persya ya kajing pendonkam bat kajing di yau drugs. Karibhoi polis menta kasngi ka arphendro tarik upnajun arhacar arphau. Kum kajing kenmau ya kane kasngi persya drugs. Kala penlong daki awareness program hakikat tu kane kijaka ki bakham longsor haribhoi. Ya kane ka awareness program layalam da uba PS Marweng ubade Circle Inspector ka Nongpo Police Station uba VDS Rembai ubade DSP Headquarter da kajingidon lang jong uba O Masar ubade DSP ka Traffic Police Ribhoi rengkat ru kajingidon lang jong kiwe kitanat pulit kentup ya ki SF10 bat ki komando. Ha kane kasngi watla kajing hap jong uslap kabalong kajing penuit ya kajing penlong ya kine ki awareness program ha keleng ki jaka hendrei lala ban penlong tang ha ki arteli ki jaka ki bakentup ya ka omsning bat kanongpo. Ha kane kasngi nakaliang jong karibhoi polis kala ai da kijing ruai ka basim bentahi da ki pulit badru kajing ajing kren nakaliang jong ki he pulit jong katanat pulit nanongpo ribhoi district. Ha kajing ajing kren jong ki he pulit karibhoi district ki pensyai bau drugs udai unong shun jong ki khun samla udai ru unong tu ya kajing baha na ka imlang salang. Habashim kelum ya kajing ajing kren na kaliang jong ki pulit ki kentu ya ki khun samla bakim de ban ngop ha kajing di bat kajing penunkam yau drugs namar kajing di bat kajing penunkam yau drugs kaun ra ya kajing jenjar om tang yau nong di henre ka penjenjar ru ya kayeng kasam khamtam ya ka kemi baru khupa jong ki khun samla ki balong ki nong kersan ya la ki khun lada ki khun ki don ha kano ka benta jong kajing im. Uni udah tahu jingdi penbuat belas dangban wan sakani ka temri boy jongiru menta batlong bakhamper bat bakham ma banyak gui pat ki jingdi buat ki ba ki khun samraj ni ki angat hakini ki pot babenta ya ka kya bat kiwe ki jingkerni ki snew minala ban penduk minala ban ituru ki hapor baki dan hakim kijing gerni besniu. Henry Union Drugs pada hakapor pakai dan sedang ban di Union Drugs pada hadian bagi sedang ban keniru kakam jenjal yang bahaya bahasa kimi pa bagi notice bagi kun jongki kilangok hau Union Drugs. Datang hadian ba sedang nang ngam susu hakacing di jongki ba ki bahaya masam ki sedang ban yoi baki khun jogi sedang ban dawai ka pisa namar babi kerni bandi in drugs mo pidan kamru ka pisa bon bha babin kaban thi tu drugs tiladare khamtam le ki yeng sistem ki ba khamdo je kamot ada utu khna ule bambala nangta ba bamdan ka poket maniru te kan sedon ka khidmat ba kitiar na yeng kin sedang banja Haka bautu kena unha bande jika kita rayeng kena bonyo ekipisa bantit itu drugs baun sustain ya gitu ka jingkri jemu haka badi ini drugs tinata kadau ki bahayeng kan setiap dahanin balasan banja jika kita rayeng bat lalaki kini kipa kilasan benotis ya kani kin sedang banbu hano kita jongki tie dah balik unta pada kampen stop kamu kampen sange kajing kerni jogu dan kajing premier jogu bandi no drugs uni pernah sedang sebalik tu pada nak para marjan jongi pada dilaki para marjan dulu kilasang itu dia kata kan poe nasional kathau hakaba ya kata ka kubur kan sawan syaki thara dala poe police station pada kimban sing ya bansim ke criminal case persya yang tu pernah lara jen baladai baki kimi kipa kinda kin budi ni khun jongki kum kini percaya pemerintah nama ngebe ya ka spa ngebe ka po de borok ki arut ki kimi kipa hari kepala ni ka kemiru ki hapa ni bela baki ngebe ya ka ban sustain ni ka jim ke pemerintah ban ngebe ni grong pop dan kata bonsin ni sui ikhun ni jongi klem da pechu iki isu ai iki tan kapang bakadi iki ndrei kamdon chu de jingsteng de jingtrau lani ban bodin ikhun kile shei kiwan shei ndrei rada dei pa ni bodin kan ni persyangjan ban im kijing im kumbang im gitu gipor di bamen soa baki kimi ki pa ki shonglang ki pelong ka disiplin haye bakin kikhun baki kimi pa ki shong ba lang haju kapor kamot hatu kapor kidang yo hi galat bakin
kintu kin pha be la jong ki khun bat bat budin kile she ki wan she ki kendu ban no te kamot ki khun jong ki ru kin long discipline bat kinum dan ban yo ka jing lai lan dua pala hindai la ki kimi ki pa dia kim dan kata ka discipline su hi bat maintain ni kata kamot ki khun ru kila shlat lan dan la bi kwa ban dan discipline ki khun ru ki kin dong ba fi kim dan por am ta jong ki bali minta be kwa ban strict ini thì đấy là các đạo và các long ý khu trong ý và kiến yat pathar cái gì mình trong ý và khám tâm này lấy thì kimi pa kinum notice bagi khu trong ý cái là ngam jeliu hoặc cái gì cái gì drugs và kim na chu ban wan phai namar cái gì cái gì drugs kalong progressive kamot kat ba finan di bên ninh công fin di India nang tu kan nang kiu kamlong kumolong kiwi pa kijang jigrni kibatan selabua bila tia andang tu bila lakut Nrai kini kecing kerni pada kalau ba manka sni pindang dawa sidang dawa ningkong hibam lai spa hadin rius spa hadin siajar hadin ter kan poi ta kecing kiu ke balong haru bakin poi por bakin haban inject ru bakin hunsu bacu sniff lani bansu ring tu nrai kin dengkam bakin inject ru akimet kijong bakin room direct haki thiet kijau jongki seki thiet sna kani leka nang pensti susu nomor ba lara kele kumta doju utrnya kinedung kan poi segwi-gwi di Jingpang tumba fitip di Jingpang 8 tekini kilong di Jingma kibawan ra limba jong de jinggerni new drugs kabaning tong kalong pakai kata aga kwet kakhya jong tu bekerni kabar gakta ya kawel ya ka kespa ka pau ka jong la dari bau betre ulah bentuk kamrut jamru nama bawa ulah kerni kamut dan suuk energi bontre ulah mencari kamno tinak tare ladari wasulong dependent ki family ru kamut kumalai tu iba pikin dok ne tu story batu mi haban li jaga ki puta jadi yang kesem tikalong kumtaru kata ya wel kejong ke family hak kebakin haban banpa yu sajai banpa rehabilitation center kaba gajing pelut insat kalong kaba kepada kipopo aja. Tina tak kadau kani kalau dicerita nang tak koi kia anta de ka pisah ka pilan nang ta de ka longi long sem ru ha ka ba longi long sem kemot kajing satu kajing satim nang ta de ka ketuka buram suram kejong tu ka yiru kandu nang kadau jong khun jong ki lamar ba ulasan bantu om tang tang ying dre akiba para macam mat paru tekani ka jingkerni kumni kata dagala kata kalau ni long sen kenal di sini apa jing perang tu kan kata ru ya ka community itu ka environment kepada nang tu nomor ba kini beri bekerni kini jing di baki ko ban sustain ya ladi kim ban si kin hak ban penbi yano re yano ya kiwe pada kena ke badang red kumbang itip apa shor sulong ni wat sani mentaro bidang kena ke badang red ke badang khar kala islam ru kila syak penbi ban not how new drugs nomor balik ki syak penbi kini kena ada nama kita orang innocent empat tip uai ni kalau kumno ti gitu ki beri belak kerni le jong nak ada kimyo kapisa ki penbi ye kini kenang ba gitu ki kena kinhab la lagi along kerni ki dan kam kadawa kamet jokti kadawa ba ki kimpan se ban thi da kapisa ningtong kila ban susah terwa ai kumtu da kila sedang ban kerni ka kamet jokti kadawa kimpan si dan kam penyo itu kihapan ki ke pisah tindala ki ke pisah gamot bau tu kena ubaningtong uba ngok ang tu gajing kerni ulayo pisah lalu kena da gajing de komta tu ter kani kalong pun gajing kalong ka contagious disease ka ba pensat yang na kowe kalong ni sya kowe kalong ni kamlong pun kiwi jing kerni ha gajing buat ndai kani kalong kaban kita lot ya kalau ni lang sem jong kiwe ki yang lu lang tak kita ya ka imlang salang bahkan kita ya jat pendri jong iru kaba suki pasuki ki khon samla jong ikin sangop ha ni jing sniu ha kaba wat manginum dan show ki kena ki balik school lani ki ba dan ka interest ha ka education kani ka suki pasuki berikan kita ya ka ha ka nation building jong ni nakara mangin dan show ki kena ki ba pro jadi nomor babun naki gelas dan ban ngok how new drugs